chibai vek ule vo chiar hun na ta na Christian te ni poimo pathian ni ruat ani chungchangin ti asiam na sa hle a tuna chuan thil engkim achiang ta NGO Coordination Committee bultumin voin December ni khat sang ni somni pathum khan ras bavan gate bula Christian te ni ser hum kha na pun khom huai hot ani a he huna hian NGO Coordination Committee Chairman ul ma chuan ba ka NGO hroi tu sang ten thu an soya NGO Coordination Committee Secretary Professor Malsom Lianan in than vote chiar hun son tura Election Commission of India how tu te New Delhi kala andordan report apebok voin pungkhom te hian resolution patni an siama chung te chu pakhatna chuan Election Commission of India in Mizoram Assembly in thanpui sangni somni pathum vote chiar ni atana Christian te ni serle pathian kan biak ngani December ni thum sangni somni pathum aruat hi thalo kan ti a poi kan ti tak zet ani patni na Election Commission of India hian vote chiar ni atana pathian ni aruat to hi son ngei turin voina kal khom te hian kan ngen non le ani ti te ani heti mek lai hian zanin December ni khat sangni somni pathum zan khan Election Commission of India chuan Mizoram in thanpui vote chiar hun chu Mizoram mi puite ta na ni poimo ani awangin vote chiar hun son tura dil na le ngen na nasatak Mizoram atanga donte mun taka angai tu hnuwa vote chiar hunata na alo ruat lok to December ni thum sangni somni pathum pathian ni chu atu December ni li sangni somni pathum tho than ni a aron sonta ani vote chiar ni thak ti lo thil dang chu thak emo siam danglam engma a om lo ani vote chiar ni son ani theinan hian kauran sang telna Mizoram kauran hruai tu committee MKHC te NGO pol sang telna NGO Coordination Committee le political party sang ten theitop chu in vote chiar ni son tur hian ma an la a an malak na chuan ra tha chu in tun hun hi kan lo thleng ta ani